itu menang jajan 10.000 malah saya. Emang sabela aing. Yang akan jajan di mananya? Terus di mana los asal mau arah hebe pangulan di luar budak. Dia dibukut-bukut aing jajan tuh. Boro aing boga duit. Terus si Raka itu dia minta duit ke bapak dia. Bapak yang nage tegawe. Udah, bos aing kemana? Yuk nyamperin. Oh, enggak lah aing nyamper bos aing be. Eta mangsa. Hei. Ayo non. Lihat di mana? Tas jajan. Kan. Ulah. Aduh, ampun. Orang mau duit aing mau pakai nih. Udah acting segala macam. Itu anak buah sampaikan lah kuy. Hai bos, hari dia di mana baik? Aing boga jajan. Ayo siap bos buka. Ya itu budak. Mana? Ayo samperkeun. Ya itu mah preman yang masiun. Suara naon? Preman doang ge. Ayo samperkeun. Hai dia kenaon? Dia. Nanya dia kenaon? Aing mah kerja jajan. Minta sih. Jajain. Kamu mah. Geus ka dieu di hari yang jajan membarengan ya aing. Ja itu anu nyokot jajan urang. Ayo sampulkeun. Ayo. Si wewe ka dieu naon gua. Geus ge dari naon gua ka dieu. Geus ka dieu dan jajanna barengan be. Tah, iku deh. Ngap. Oh, bocil, sebelum darahnya balik. Hai guys, jangan lupa subscribe dan komen dan like. Aing mau